nongeye kubasuza mwese mudukurikirana kuri wa ishata akadomo bwiza akadomo com ndetse no kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Ndizera yuko mukomeje kugenda mumera neza mu bice bitandukanye hirya no hino mudukurikirana muherereye. Ni ikiganiro isi n'abantu, tuba dufite topic nyinshi cyane tugarukaho mu nkuru ziba zirimo kugenda zitrendinga hirya no hino. Turi buze kuvuga ku nkuru yo mu karere ka Kicukiro aho abageni barajwe muri stade. Turi buze kuza kureba uburyo kibyari byifashe ubwo abo bageni barazwaga muri stade. Turi buze kugaruka ku nkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane, ni inkuru y'umukecuru ufite imyaka 62. Uyu mukecuru impamvu yagazweho cyane, yasubiye ku ishuri kwiga mu mashuri abanza, afite intego ikomeye cyane. Uri buze kumva byinshi cyane bijyanye n'uyu mukecuru. Turi buze kugaruka ku nkuru ijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi barasaba gufatanya n'u Rwanda mu iperereza ku rupfu rwa Ntaryamira n'abaminisitiri babiri. Byinshi cyane kuri iyi nkuru ndibuze kwigarukaho, ndibuze kujya mu gihugu, ndibuze kujya hanze mubwire yuko i Dubai hari inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane kuri ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rubuga rwa BBC. Tunayikesha polisi yafunze abagore bifotoreje ku ibaraza bambaye ubusa. Bivuze kumva byinshi cyane niki cyishi inyuma cyo kuba bano bagore batawe muri yombi. Kuri topic y'umunsi mu gace ka gatatu tuzaya tugarukaho, turi buze kugaruka ku bintu bijyanye n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko uburyo gusurira umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye ari ikimenyetso gikomeye cy'urukundo. Uri buze kumva byinshi cyane, ni agace gashyashya kagiye kujya kagaragara muri kino kiganiro. Muhawe ikaze, nitwa Nibonge David. Nongeye kubaha ikaze kuri izo nkuru zose tugiye kurebera hamwe. Reka mbere mu karere ka Kicukiro aho abageni n'abakwe bafashwe na polisi bajyanwa muri stade. Akaba ari ibintu nyine bidasanzwe, benshi cyane hari komanteri bagiye batanga hirya no hino. Hari abantu benshi bagiye babigarukaho bavuga yuko bidakwiye ku uburyo ki byakozwemo. Bamwe bavuga bati kuki polisi itafasha bitabiriye ubwo bukwe, wenda abageni bakabareka bite. Akenshi cyane benshi bishingira ku kuba bagendera ku muco, bavuga ati umuco, abageni ni abantu bubashywe cyane, ariko siko byagenze. Abangaba bajyanywe muri stade. Byabereye mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, aho Bisingimana Justin nyiri hoteli yahisemo kubajyana mu rugo gukora imihango y'ubukwe kuko hoteli yafunzwe. Aba bafashwe nyuma y'uko ku mugoroba wo kuwa gatandatu abandi 43 bafatiwe muri Senetra Hotel iherereye mu murenge wa Rusororo, nabo bakoze ubukwe batubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Aba bafashwe nyuma y'uko ku mugoroba wo kuwa gatandatu nyine hari n'abandi bari bafashwe. Aba bose bafashwe baciwe amande ndetse bipimishe COVID-19 bishyirire bamenye uko bahagaze. Akaba ari ibyo bategetswe nyine. Amahoteli ndetse na restaurant bafatiwemo zirafungwa ukwezi kose, kandi buri yose yishyura amande $150 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Bosco Kabera yavuze ko polisi itazatezuka gufata no guhana barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 kugeza igihe cy'icyorezo kizatsindwa burundu. Akaba ari amagambo nyine y'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nyuma y'uko bano bose batawe muri yombi. Inkuru yababaje abantu bitewe n'uburyo ki ubukwe buba bwubashywe, cyangwa se ni kimwe mu kintu umuntu yicara agategura avuga ati umunsi runaka nzakora iki n'iki, bitewe n'imbaraga umuntu atakaza abutegura. Niwo munsi w'ibyishimo, ariko siko ahangaha byagenze nyine. Urumva kuba umugeni wamushyira muri stade yambaye agatimba kandi byari ibyishimo mbere y'uko muzana, urumva ni ibintu nyine bibi cyane. Mu yandi makuru, mu nkuru zirimo gutrendinga, reka tujye mu gihugu cya Kenya. Abaturage bamwe ba Kenya batangiye gushyira umukono ku nyandiko yo ku rubuga rwa internet isaba ikigega cy'isi cy'imari FMI cyangwa se IMF guhagarika guha inguzanyo igihugu cyabo, bavuga ko cyamunzwe na ruswa.
ibi ngibi biri kuba muri Kenya. Murabizi ibihugu byinshi cyane bitandukanye hirya no hino ku isi byagiye bisaba inkunga kugira ngo bibashe kuba byahangana n'icyorezo cya COVID-19. Ibi ngibi abaturage ba Kenya bafashe uyu mwanzuro nk'uko basaba IMF guhagarika inkunga igenera leta ya Kenya mu rwego rw'uko iki gihugu cyananiwe guhangana na COVID-19. Abaturage nyine bakoze inyandiko basaba yuko IMF yahagarika iyo nkunga igenera kino gihugu. Mu zindi nkuru ziri gutrendinga, inkuru ushobora kuba wajya kuri bwiza.com ukayisoma, iragaruka ku mugabo witwa Zlatan Ibrahimovic yishe intare muri Afurika y'Epfo. Ibi ngibi byaje gushyirwa hanze, akaba ari inkuru nyine yasohotse kuri bwiza.com. Ushobora kwandika eshatu muri smartphone yawe, ukandika eshatu.bwiza.com, then ugahita ubona inkuru nyinshi cyane zitandukanye ziba zirimo kugenda zivugwa hirya no hino ku isi. Rutahizamu wa AS Milan n'ikipe y'igihugu ya Sweden Zlatan Ibrahimovic yashinjwe kuba mu mwaka wa 2011 yariciye intare muri Afurika y'Epfo, hanyuma uruhu rwayo, umutwe n'amajanja akabitwara mu gihugu cye. Zlatan mu busanzwe ukunze kwiyita intare yanenzwe cyane mu gihugu cye kubera kwica iyo nyamaswa. Ikinyamakuru Expressen cyo mu gihugu cya Sweden cyanditse ko mbere y'umwaka umwe ngo Zlatan yice iriya nyamaswa yirashe yari yarabanje gusaba uruhushya rwo guhiga akaruhabwa. Akaba ibi nyine yarabikoreye muri Afurika y'Epfo. Daily Mail yavuze ko mu busanzwe muri Afurika y'Epfo guhiga intare byemewe, ariko kuba bifitiye uruhushya. Cyakora cyo guhiga intare zifungiye ahantu runaka ku buryo bashobora kuhasohoka ntibyemewe, bitandukanye n'izindi ziba ahandi hantu hisanzuye nyine aho ziba zibayeho mu buryo zitatanye. Expressen ni mu icukumbura ryayo yatahuye ko Zlatan yishe iriya ntare nyuma yo gusuzuma abahigi 82 bo muri Sweden bari bahigiye kwica inyamaswa z'inkazi basohokeye mu mahanga, hanyuma bagatahukana mu gihugu bimwe mu bice byazo nk'ibikombe, nyuma ikaza kurekurwa. Ntacyo Zlatan usanzwe afite igishushanyo kinini cy'intare mu mugongo we aratangaza ku byatangajwe na Expressen, kuko yamuvugishije ntagire icyo asubiza nyine kuri ibyo ngibyo ashinjwa byo kuba yarigeze kwica intare muri Afurika y'Epfo. Mu zindi nkuru ziri gutrendinga, reka tugaruke hano gatoya mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi barasaba u Burundi gufatanya n'u Rwanda mu iperereza ku rupfu rwa Ntaryamira n'abaminisitiri babiri. Ibi ngibi abagize umuryango wa AVOD w'imfubyi n'abapfakazi b'abaminisitiri babiri bafanye na Cyprien Ntaryamira na Juvenal Habyarimana n'ishyaka Sahwanya Frodebu kuri wa 5 Mata 2021 basabye leta y'u Burundi gufatanya n'iy'u Rwanda gukora iperereza ku ihanurwa ry'indege barimo ryabaye mu myaka 27 ishize, bose bakahasiga ubuzima. Abaminisitiri bapfanye na Ntaryamira ni Ciza Benari na Simbizi Siriake. Adele Ahishakiye iyoboye AVOD mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru yagize ati ishyirahamwe AVOD ribabajwe no kuba imyaka 27 ishize nyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange, cyane cyane imiryango y'ababuze ababo batarabona umucyo ku byabaye. Honorable Pierre Claver Nahimana uyoboye ishyaka Sahwanya Frodebu Ntaryamira yari abereye umunyamuryango, yavuze ko uyu muryango n'abarundi bakeneye kumenya ukuri ku cyishe Ntaryamira n'aba baminisitiri, kuko ngo amaperereza yakozwe n'inzego zitandukanye yagiye agaragaza ibyavuyemo bitandukanye ku buryo bigiteye urujijo. Nawe yagize ati kuva icyo gihe kugeza n'ubu uzi amaraporo asohoka hirya no hino usanga harimo ibihushanye, bamwe bakavuga ngo naba bayirashe, ariko kugeza ubu ukuri ntikuramenyekana. Nahimana yakomeje asobanura ko leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda zifatanyije iperereza ryakorwa. Ati urubanza rwerekeye Perezida Cyprien Ntaryamira nta na hamwe tuzi ko ruratangira,
twebwe turindiriye ko cyane cyane leta ifite ububasha bukomeye yakumvikana na leta yo mu Rwanda kugira ngo amaperereza ku bishe na Ryamira atangire. Akaba ari amagambo nanone ati kuko nta maperereza ahari byagora kugira ngo urubanza rujyanwe imbere y'ubutabera. Muri iki gihe twebwe ntituregera ubutabera ngo tuvuge tuti tangiza urubanza, ahubwo tugiye imbere y'ubutabera kuba ari ugusaba tuti nibutangize amaperereza y'uburyo Ntaryamira yishwe. Mu gihe hazaba hamaze kumenyekana icyavuye mu iperereza ku rupfu rwa Ntaryamira n'aba baminisitiri Evode Sahwanya na Sahwanya Frodebu basaba ko hazaba urubanza rutabogamye barugizemo uruhare bagahanwa, imiryango y'abanyakwigendera igahabwa indishyi. Aho ishakiye yagize ati ishyirahamwe Evode risaba ko ukuri kuri iryo bara kwamenyekana, ko ubutabera bwakora ku mfubyi bazibuka mu gutanga akazi kuko usanga barihebye, ko hagomba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifite ubwishingizi. Evode na Sahwanya Frodebu bizeye ko mu gihe bigaragara ko umubano w'ibihugu byombi ko ari mwiza ushobora kongera kuba mwiza, bishobora kuzemera gufatanya gukora iperereza ku cyaba cyarishe Ntaryamira n'aba baminisitiri. Indege Habyarimana na Ntaryamira n'aba baminisitiri barimo yarashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata 1994 ubwo yari hafi kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe ivuye i Arusha muri Tanzania. Kugeza ubu abayihanuye ntabwo baramenyekana. Mu zindi nkuru ziri gutrendinga hirya no hino, reka tujye i Dubai. I Dubai igikomeje kuvugwa ni inkuru yagarutswe n'ibitangazamakuru byinshi cyane, ni ifatwa ry'abagore bifotoreje ku ibaraza bambaye ubusa. Akaba ari inkuru ushobora no kuba wajya kuri bwiza.com ukayisoma, naho ushobora kuba wayihasanga. Akaba ari inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza. Itsinda ry'abantu ryatawe muri yombi i Dubai rishinjwa kwiyandagaza mu ruhame nyuma y'uko ryifotoreje hanze ryambaye ubusa. Amashusho yatangajwe ku mbuga za internet ku wa gatandatu agaragaza itsinda ry'abagore bambaye ubusa barimo kwifotoreza ku ibaraza. Abagore 11 bo muri Ukraine ni bamwe mu bafunzwe nk'uko ibiro bihagarariye Ukraine muri Emirate cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byabibwiye BBC. Umurusiya umwe nawe yafunzwe nk'uko ibitangazamakuru byo mu Burusiya byabivuze. Kwiyandagaza mu ruhame bihanishwa igifungo kigera ku mezi 6 no gucibwa amande y'amadolari 5,000 arenga miliyoni 1,300 mu mafaranga y'u Rwanda. Amategeko menshi yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ashingiye ku mategeko ya Sharia y'idini ya Islam, kandi abantu bagiye bafungwa mu bihe byashize kubera kugaragaza urukundo cyangwa se affection mu ruhame n'umubano w'abatinganyi. Abagore batari munsi ya 12 bafotorewe ku ibaraza bambaye ubusa mu karere ka Marina k'i Dubai. Ambasade ya Ukraine yavuze ko kuri uyu wa kabiri isura abo bagore. Amakuru yari yatangajwe mbere mu bitangazamakuru byo mu Burusiya yavuga ko abagore 8 bo mu Burusiya bari bafunzwe barekuwe, ariko ibiro ntaramakuru riya bya leta y'Uburusiya byasubiyemo amagambo y'abategetsi bavuga ko Umurusiya wateguye iryo fotorwa yafunzwe. Mu zindi nkuru kwerekeza mu gice cya nyuma dusoza, umukecuru w'imyaka 62 yafashe umwanzuro wo gusubira kwiga mu mashuri abanza. Ibi bintu ushobora kubyumva ukumva ni ibintu bidashoboka, ariko agira ati azaruhuka yicaye mu biro cyangwa abe umusirikare akabye inzozi ze. Ariyo mpamvu umukecuru w'imyaka 62 yafashe umwanzuro agasubira kwiga mu mashuri abanza. Igihe cyose burya umuntu aba afite inzozi yifuza kuzakabya mu buzima bwe, ukarwana n'uburyo ki ushobora kuzazigeraho. Niko byagenze nyine kuri uyu mukecuru w'imyaka 62 wifuza kuzaba umusirikare, nyine akazagera ku nzozi ze yifuza.
ibi ngibi ni ibintu nyine bidasanzwe. Ni inkuru iri kuvugwa muri Zambia y'umukecuru witwa Maureen Ngoma, afite abana 9, yari yaracikishirije amashuri ye ubwo yigiraga gushaka umugabo, ariko akavuga ko azasubirayo ku ntebe y'ishuri uko byagenda kose. Uyu munsi wa none ajyana n'abana be ku ishuri. Maureen ajyana n'abana be ku ishuri ndetse n'abuzukuru be. Nyina w'abana 9, Maureen yiga mu ishuri ry'ibanze rya Senga Lumbwe i Lusaka mu gusoma no kwandika nk'umunyeshuri nk'abandi. Ku cyiciro cya 8, ikinyamakuru Times of Zambia kivuga ko Maureen yifuza kujya mu gisirikare cya Zambia cyangwa kujya muri politiki no guhatanira umwanya w'inteko ishinga amategeko ya Lusaka namara kurangiza amashuri ye. Maureen avuga ko abona abagore bagenzi be bakora akazi keza kandi nawe ashoboye, ibyo abona bimutera imbaraga yo kubanza kwiga akazaminuza nyine kugira ngo nawe azashake ako kazi nyine. Ngayo nguko nyine, sinzi niba ariko ninaha birazwi, hari bamwe bagiye bajya kwiga nyuma y'igihe kinini cyane, bageze mu myaka isa naho gisumbuyeho cyangwa se nyinshi cyane. Reka tujye mu gice cyacu cya nyuma dusoza, turagaruka ku bushakashatsi. Icyo ubushakashatsi buvuga, ubushakashatsi bwagaragaje ko uburyo gusura umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye ari ikimenyetso gikomeye cy'urukundo. Reka iyi nkuru nyigarukeho mu gice cyacu cya 3. Muhawe ikaze. Ubusanzwe gusura ni igikorwa buri wese ahava akagera akora, ariko benshi birinda kubikorera mu ruhame cyangwa bari kumwe n'abantu babo b'ingenzi cyane nk'inshuti, bitewe n'uko baba bifuza guhora bagaragaza uruhande rwabo rwiza gusa. Iyo umubano wakomeje kuba mwiza rero, buri wese akiyumva muri mugenzi we, hari igihe baba bameze nk'abavandimwe batagitinyana, ku buryo buri wese yakora buri kimwe nta soni afite. Ese gusura uri kumwe n'umukunzi wawe ni ikibazo? Gusura ni ibintu bisanzwe nk'uko twabivuze haruguru, ndetse ntiwabihagarika burundu nk'uko utareka kurya, kurira, guseka n'ibindi. Ni igikorwa kibera mu mara, aho aba yohereza umwuka utari mwiza hanze, kandi ni ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, kuko haramutse hariho umuntu utabikora yaba afite ikibazo gikomeye. Nubwo akenshi bifatwa nk'igikorwa giteye isoni, ariko ubushakashatsi burabivuguruza, aho bushimangira ko icyo gikorwa iyo gikozwe n'umuntu ari kumwe n'umukunzi we cyangwa uwo bashakanye bifatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo nyarukundo. Umwe mu bakoraga ubushakashatsi ari we De Cesar, mu gitabo yanditse cyitwa Make the Parenting, avugamo ubuhamya bwe, aho avuga ko umunsi wa mbere asurira umugabo we ari nawo munsi umunezero n'urukundo rwinshi byatashye mu rugo rwabo, kuko umugabo we yahise yongera kwifuza kuzasazana n'umugore we kubera icyo gikorwa gifatwa nk'igisuzuguritse yari akoze. Niba utajya witangira ukabona urasuze uri kumwe n'umukunzi wawe kandi utabasha kubikorera mu ruhame, nuko wiyumva neza kandi ukaba wumva utekanye rwose. Ibyo byerekana urukundo rukomeye mufitanye mwembi. Niba ufite umukunzi cyangwa umwashakanye mujya museka cyane, mugakwenuka mu gihe umwe muri mwe asuze, mbese bikaba intangiriro y'ikiganiro cyanyu, nuko mwembi mukundana cyane ndetse bigaragaza ko ntacyo mujya muhishanya. Ikindi gikomeye ubushakashatsi bugaragaza nuko niba utinya gusura uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye, bishatse kuvuga ko n'ubusanzwe hari ibindi bintu byinshi muhisha. Muri make ntabwo mwizera na gato. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro Isi n'Abantu, ndizera yuko cyabaryoheye. Ushobora kwandika muri komanteri ibyo wifuza twazagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza.